umuhanzi akaba na producer Element Ele ari mu myiteguro yo kujya gutaramira mu mujyi wa Kampala muri Uganda. Ni mu rugendo azahuza no gukorera indirimbo bamwe mu bahanzi bo muri kiriya gihugu bamwiyambaje. So kandi Element azabisikana na Rude Boy ku rubyiniriro rumwe hariya mu gihugu cya Uganda. So guys, aya makuru turekesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Ni mu bihe rero bitandukanye uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo zirimo nka Kashe yagiye ataramira muri Uganda akanahakorera ibikorwa bye by'umuziki. Ni numwe mu bahanzi bo mu Rwanda baririmbye mu gitaramo kizwi cyane nka Iwacu Heza gihuza abanyarwanda n'abanya-Uganda batuye muri kiriya gihugu cya Uganda. So Element yifashishije konti ye ya Instagram, Element yagaragaje ko ku cyumweru tariki 24 Ugushyingo 2024 azataramira ahitwa Nomada Bar and Grills. N'ubwa mbere azaba ahakoreye igitaramo cye kuko yakunze gutaramira mu bindi bice bitandukanye byahariya muri Uganda. So ikinyamakuru cy'inyarwanda rero cyahawe amakuru avuga ko abantu batumiye Element bashingiye ku kuba n'undi Element yaragiye kujya muri kiriya gihugu mu bikorwa byo gukorera indirimbo abahanzi bifuza ko hanyuma bahise bifuza ko bamutumira akazabataramira mbere yuko agaruka mu Rwanda. So uwaganiriye n'inyarwanda yavuze ko Element azava muri Uganda akoreye indirimbo abahanzi bakomeye nubwo kugeza ubu bataratangazwa. Wow, reka mvuga ati wow, Element nk'uko mubibona East Africa amaze kuyifata. Abahanzi benshi batandukanye bo mu bindi bihugu bya East Africa cyane bari kumwitabaza. Nk'uko mubizi yari amaze iminsi muri Tanzania ari gukorera indirimbo abahanzi bahariya muri Tanzania. So Element azaririmba muri kariya gace mbere yuko Rude Boy wamamaye muri Nigeria ahataramira, kuko ushingiye ku matariki yatangajwe uyu mugabo wamamaye mu ndirimbo zinyuranye azaharirimbira ku itariki 19 bizaba ari ku wa 4 Ukuboza 2024. So iki gitaramo Element azaririmbamo cyiswe Sunday School Swift Party azagihuriramo n'abarimo DJ Barimo na DJ Kelebe, DJ Alex, DJ Shalka, DJ Kashi Pro n'abandi banyuranye. So Element agiye kujya muri Uganda mu gihe muri uyu mwaka yashyize imbere gukorera abahanzi bakomeye cyane abo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nk'uko twabibabwiye. Ubushize yari arimo akorera Alikiba, Harmonizer n'abandi batandukanye muri Tanzania. Ngira ngo twababwiye ko afitanye kolabo ari kumwe na Kenisol ndetse na Mario n'undi wo muri Tanzania. Ndakeka ari ibintu bidasanzwe. It is a great achievement. So kandi anaherutse gutangaza ko yakoze ku mishinga y'indirimbo y'abarimo Davido, Wizkid n'abandi, kandi zizajya hanze mu gihe kiri imbere. Indirimbo yabakoreye Paul Oka ariwe Rude Boy azaririmba muri Uganda. So yamenyekanye cyane mu myaka ya za 2000 ubwo yakoranaga umuziki n'imangaye Peter Okeya. So Rude Boy ndetse n'imangaye ubibuke mu ndirimbo zirimo nka Beautiful, Onyenye, Busy Body, No Easy, Magical Healing, Ngenji Keke, Danger yo muri 2009, Alingo, Personal yo muri 2014 n'izindi zinyuranye mwabakunzemo muri bench. So urumva ko ni ikintu kidasanzwe kuba Element ahana tumirwa na Rude Boy aba yahatumiwe. So guys,
reka tubashimire ko muba mwadukurikiranye muri benshi, turabikunda ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru nk'izi ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ni kuri bikorwa official nk'ibisanzwe, turabashimiye, bye.